oki ruriyo nutorora kurangwa gonza ruhanga just kumugonza bugonza uko mumanyisa nebyo rwetahaga ebisigaye ukamulekera akasobora kuba anabo kutwara umayiso mugonze akande tarwetaga nsimbi zawe nyingi zoine tarwetaga bugega bwawo boine mugonze akobura mugonza akande nawe najya kukiza najya kusumura ngosobore kuba noba uwo mutano kirabandi kandi ubujunanizibwa hona namberori kama numerungi takatsugahoga kureka into twika tukagangaze bituma tukamwebwa tukazombindi akubuntu tukakuburamo kagaruka konkani nyemerero mcyahandikirwe za briga ni 19 mushoro gwo 11 ahari kugira ngo ikigambo cyawe nchandikira mutuma gwanje ngundeke kucumuraho bwo ngwano tambura n'ikigambo cya ruhanga abo inese mukedi no tushomeraho no bo ine biburi no bo kuburiyo ko gumano yijusia dena asigara nsagumanje kwijusia ngo takacumara haruhanga wawe webare iyo watwegitaho agwa program eje asisimka dakika za 13 za umushayiti yo kubanza nibinje bitwine akasheshekeri izoba of course ntuba twine amakuru agokurwa mu shonda stars mwe na zimwe ntuba twine agari mu papura za makuru twine umurimo gwanje ugwisha kwa ngudushyibwaho Gideon Senyomo ari kushoborera bamwe ahari yabo bari kwetebyaho bari kutushobora bari kutworeka kwa kugena amakore imirimo 8 kuteka ngo ubundi ne basakwetine ntasi ya konkeri serious ubundi ina kasente karinganire oturano neco kutandika cyubuzire atabamba kwereka wene kuba notandikira ahasigara ubeno improving ampora tuba twinemo bahabuze ubwo mushaho tuba twinemo abagenyi tuba twinemo binji munonga program eji ASSMK once again nabaheza kutwegitaho ndico butunji charity ine mutahi wanje lake kasanga kya kiki kariko cyo stambra hamwe twena mpaka shaisha tu yesahani yene yo kubanza kandi ya program zisimuka yabure yiwe ndukusaba utakwatara moto yawe kandi utarwa kuba amakuru twinira mayingi omukayire ngo kamagora atwaga kwikiyaho ijuka nayo runya kwino muri mugwawe oguriyo no korogu obundi no kora abandi bagugaya aho henyine ntubatsemeri kwantu kwaburi kayiro kurora wasobora gera amagezi agohereza abanyarwanda no kubasomesa particularly urukakiro akero kinu Gideon Senyomo ali yawo ahayina Central Market najya kuba nabaza no mu abantu abarukora imirimo etari yemunemu bayitu na muno particularly kinu bajya kwambabaza hansonga ya omusejo warukora umurimo ogwo kutaha amayizi na muno ekitu kikuretira umukayire kano akekiyanda nambero musana guhingura ine buriyo munaye kaguza mbicike bimwe byo kwetora rihange kipira cya mizi kigura na siringi 10 aba mutebagayinire kimu aba mune banywa n'inyama yiswa rundi ebisore ente naki so umukayire kano nico tusuyire mu kuretara ensonge gyo sobora kuba no yetegereza yerukwatagana na amayizi umukiyanda ngakino ruriyo notorora okay ting baba harwi mwata imwahika ukoba shongazanyo stiraziyeza mize kutukuzo muchanda then what happens abisinjiro imbangu imwe mukatimba zatanga kana zonzihikaha koma muzaho bintu bashobera I don't know how far you have gone konka mbwenu tushaba kugira ngo bunda kajura katakaburo kwezo kunko twantu expectinga mugarike mu harvesting amazing agumine kwana mukoresa wo kwantu manyangu water is life. So it is our prayer that this month we at least get some rain kukutura ahachiro cha Bikira Maria ichebiri 15 bwen tukumanyi tukutabarsia weekend ahora birena nayo wahika kandi kwisya ngo mu rumogo ine kuba no okora ine kwa no okora na okwehayo ine kwa no doubling ayo not actually doubling I think like tripling your effort kugira ngo ensermune yirukanga ha speed itakubasa kubara netshira munonga mbwene hakirogezaho okutira kugira ngo ekusigire kimwe kandi okore mbajangwa kace uriye kaco tukuro murundi abo kubaka akoye korire nuko karukumarenjara bajangwa kaciba ko muntu nuko kakumarenkari konka ko kuteka tekero umushaho yarake ukateka tekero umushaho ya charite ati njima insangu byaza kuzamo kubaza byaza kuzamo gure nyundo byaza kuzamo gure mihoro denda no kurinda bukabanyeturo rero umuntu kamugwera ubundo kashanga utamugwera jamuhero bakakwata bakakwita so basa okorese cyo cyo ine obase kuba successful mbagaraga kuturumu kandi obase karya ako kace oyira mutuma kandi ombutebekana no kongera okugamba ahutabanguko omaka buriyo ndwe yongera umunshonda nyingi zihanga
kabentu shabango buryomwe abase ogumana yekwata mwaro mukazi ari omusyo ati wataka abo muhoro ati washara pressure umurecha kore byari gukora kandi washanga omushija ari haji ati kandi wo mugonde ningashi basa kumworobera at least hagire ahaba neutral point yo kugira ngo umwe natamwa bemerero amerwa byona mukatyaza na mukosiyana mukahika kwitana ndebero mushija yisirabana be bashatu ari kubahereza ubutwa watande no mukazi mpurire na wamana na jantati kabatande kandi hata abana riyo nafakinabo kandi process ndebire abana nibatura no mukazi konko mukazi nasyo bwire abana bohoreza ngo bije baze kurebishe ngene wo process yo kugira ngo bije bizire kumureba hatwa nhakorire cyagare cyo kwingana kityo hato busase beburingahi and when actually abana nibije bamureba bamanyishe bagira barakuriyana baryana banyana babyama then hatiyo kagire kintu gacho kubasa kwata abana ukabaherezo butwa domestic violence ne yongera kandi nambere birukwera no sango wundi kyongire kyagihara cyatahano munsonge z'abana hati nka last week ni vision ka Turkiya makuru agarukore kangu nsonge zirkwatanga na mental health zeyungire mu bana zeyungire mu bana na muno bana barukwa bariyo barura bine birugeno maiso hagati y'abaziba bareba film zahora umakagabishe bona nabo kandi mbazurora live isebo bwakubana yahaye umuhoro kugenda kutemanya n'abana n'abarore kikuba kigena mu maiso isebe kiro bwakuba naro batanye nabo handa na buri kimu natera na jumeka abana n'abana barora umwana ugu nawo n'umunihero bw'irovorakia najya genda isomera some obwarajyayo najya kusoma ibintu abukwate obwarajyayo najya kuba natekereza cya bintu byarera narora kintu cyongire cyarayiha kandi cyaretereza n'abana bonka kutabanguko mu mitwe okutatekereza bitahikire okugamba bonka n'ensonga ezindi zikwanzkwatagana n'emitwe okubaneze yongera na muno abana bayine myaka 10 15 8 kandi report igemaze kwa netukebwa eke nakyo kikuru muno tsemeriyo kwantukiroramu tuetereze nkamaka banye na bwenge na banyineka ebintu birabere mbere rubata mugenzi wawe muhigize umuhirizo ubusinge tumanye ubunda nyuma y'omwezi emyezi ebiro no mwaka umuntu asobora kwetera mu kifuba akaterekera akamanya ni wenyine rwari yakire okuba nawe ubundi no yari nensobeze ko umuntu asobora kwa naziterekereza akanye umukayire nkako yururiyo nutorora umukayire nkakano kibi muno okura wasigensigo nkegi umbana bawe kandi nyenkya bakahinduka ikintu kindi tutegereze Gideon Senyemo ukuturetera umurimo gwawe abariyo nimwe yongera ukutwara amataka gabatahi banyu ushanga baroho baharana umuntu bakuteka ngo arumuhatira hatira umucika hata babangu bamwihaho atahwita kambamba rutwaraje hatine narije kubakwataho nyenda ngumucimanye kurugeri izoba ngurahango gwatarya nguzi abindi nabana barwana rihari ninja kureba aho umurije kubana umutandukira nobwo kumuyo hargayo ndijo muyo hargayo ndijo amerwa izoba ubani wahendera ubire umunyabibi arukererukayo amwe numwitaba tahibanyu mujere kugira ngo ibyabo mbitware mbwe ninja ngurahanga abashumi haba kwateho bitkana kumanagumize mwamugangarra abashada mitwi abo kuba numba mutachitwinire mungasho babo kumana muri terensi yona yatabanguka yagarukoro baju seriously abashada mitwa bamareho kandi hati ntababikaki numugenda mwenda ngo umumare batahibanye mirembe umuntu ayineka inabana naho bakuriye naho bazitira naho bagizire amuherwa izoba nkunonda akabanja kabo katware reno tirabyafutega nsata utandika gumana batahemishango itarye emwe nemwe manya byakatorize nkahino bakoma nogira mpaka ho rwendero bamararamani ngwenu nyena ngo cumanye ngurahanga yabimanyire kandi aje gukora aho ngo kutshemerire iba bari kurwana okutwara amataka gabatahibanye mbera nkiza abantu bari yombazira bamu as in seriously kandi kisasa muno na muno ubwiro turumu ndebo katira nuzanisa nyo kuzanisa ukachuka cheza sire food so ensonga yeno ituriye tubazana muno muno yo kuhamba no kubuzabuza abanga bataka gabo kigenzere na hara muno no sanga abantu akyongi abaru mbeka yogi muri ujanga muri yabeka kigambe magamo mukayikurwo gubojo kuratore tumutemere twamwihaho beke kakyenyini bana be banyabuzare bayijukuru nubebe mbiro mu nsonga yo kurora nababuzabuza abantu akandi babayiha amataka gabo abo Ruganda benyini abeke kabenyini n'uburu kusanga betabira mu nsonga egyo ni yemo
oturugaruka rwaje orundi obumwe abamubagayiga nosanga oli mugayiga Uri mugiga cyaro achuwe ko agamba nyewe icyapa cya hano ntaha nakyo emyaka 20 nahabwe kidali nsaba mu bwiro buke musobole kwana mu rugo mu mwanya guno nayo ranga abarole kandi aboki abosi siyora rero abashari amaraka muranga mugayi amataka gahandi dying ko eriye nyini kandi mubeke okurorao ensi yone barole muri basoma aba mataka gabantu omwihangiri ya Uganda kurana muraza abakayikuru ebitabu kizi abakayikuru batarukubyama abagurusi nibarara berarikirire nenyo abana bari numbono bose abazaire banyu abwenzonga ya mataka nenyoranga bakoleho Tobo humura bucirikare mwabo kutegana somzire kandi akanci yakarwa bayiga babashomise no banjo mwe babaha akutemera mugabe hatagaraka kuratirana nangu nakwa katwari mukama bite abamareo murayongera muyibe na nimwe bagiga bakuteka teyangu mwinemu kana zo mwazihiro mbushumu mwazihiro mbuferi mwazihiro mbufumu mwazihiro mbwisi mwazihiro Rohanga bankwatereho ni mangwe ndwara ni nyinje ziri munso maranje nyingi muno ndwara ni nyinje ziri munso mu nango bundi nabatakoze bahagaronke byo mwembe bakwata konka cakwena nanyisha yera rindwara kandi hati ni nyanjira ki abo kuba nitakuzira muheru yanje konka mazima ni nyanangu mukwatwe nkabya kansa enkono zanyeze zumukwibise bintu ebyaravanze byakukamu hakora tehengaro azehe mishokoro n'amagufa Dero mu feeling ngo cyumukozere kigwire mufe ndwara nyingi muno sobora kwanza kwata abantu ko masana bati obujuka bino byona tubaza tulindirize Gideon gusheka ngatwihira mutumo tulindirize Gideon yesa yona abe nagatuhereza ijo mbayine ko mseja nahereza obujulizi nzonge kwatagana no mwana we akandi obujulizo bwa inahereza nayoleka ngo mwana we akamumezi baje haduka bagura chapati yegiye ni gumwana chapati umwana yamuniga umwana bamwirucha kugwe rwaro batwara nkabya lema bayirucha batwara nka umwana chapati yefokere chapati so ubuzibu no baruge baita nahereza obujulizi nayoleka mwana ukuye kizire nkoko akabata ina na 10 nkoko akari mu mbere ya mabanja baita umwana we yamalira kizire so endwara nyingi muno chapati reso kunige kakuya mbunezi bwesi akachayi nkakubo kubarokanywa enzungu zikasobora kwazikorokana so nebintu bingi muno nabwe kitwine kwegendereza tukayikara mu mezi y'oburungi tukayikara ku rundi kabo kwendezana abo kwihana amahanda individualism twise tumarya twita utratarte yajwara kanshenka kayaterera ngabo ko bakazarugwo mke yo kuteka teka ngo ekerye nyoro atotandika kutere ntomya hansi oto wacharte naho batandika kujwara kenda karunje nkaka iyo ngikwata ho stupid Ragite koraje. Gideon twakubona mukamasimwe katwakire dakika za tusiga. Wewe unonga chache na lake akashesha akatwasha mkuja amize umurembo rambaro kutwaza hamwe go gahindukire kizibu ntakusibize mukashonje chiko murimo gwanje nabwa no mwami John nakora ki ogwo murimo gweye no kumutuma amize na mnonga amize gagaze umurembo rambara na ebicho atazo bicho kanka kakoba ebicho kanka rugazi ebicho kanka katete na no mutano ragati okutunga amize ne kizibu nibati abari radio murumogo abari baronda makasenti tiri okashoshe kino murumo gwanje charity na laki no muri wa TV skata ise John atugambere omurumo gwo kushomba mizi wakagutandikata abwache kitekate ko yakitungire John live TV wose amazina gawo obuzarwa oriyo no koro murumo ki amazina ntwine John omurumo gwanje no kutamizi konka amizi gatuberire kizibu noza kutroto imuka kashese sanki 11 shanga mizi gatakozere ki atapa mizi gataro so amizi gaturetire kizibu abantu twakina abatebirebe umushano sabese ara kurengo afunaki amizi bwena amizi gogabire kizibu hate domora neje netangira 10 okusya 10 biro bonne 15 hata John tugamba murumo gwawe umurimo gwo gumaze mbwire kikanda bwaci okazo murumo gwo kushomba amizi ati nkayikomu umurimo gongo maziremu emyaka nkamukaga ate emyaka mukaga konka
kari obuzarwa bwanje nizarwa Kiruhura district Kiruhura yaho muri Kanoni nunkuzarwa so abazire banje baro bona konka nkaisaramuna tandikanyize mbarara nanyeze kuyiye kuna kiro muri mbarara nashanga mizi nigabateganisa najandikanye kwatire munengaro wahura so konka ikizibu cha mizi umurumo gwe nuguhenda konka notekwa kora ki kuvumirya kurengu wako wakwataka warga Kiruhura wazambara umuti wazo mizi hati tugamba kutase mbarara ikidomano tunja zinga yo kiguza zinga yo goba zinga ikidomora cyo ni ahatapu ninchira usiringira 10 mwene domona ninjiguze 12 mbone budombona no gubasingira 10 izo bari yaza kurengo tabidomora kabinga hi izo bari yaza kurenga nimba ndio mudomora nka 10 kigarukemo 10 abwa 10 bidomora 10 abwa 10 nye mtware 5 omagoba omurimo ngwetaga kushoma ngwetaga ki kusoma just no kuzisama jezi no kuzisama jezi ahuko kubota kuzisama jezi tokuri okay ate kiruma cyakiri ate akobwiro obo kiruma ne cya 10 hare nyuma y'ibibiri ya 3 5 uyejo kikorota atobwe kuchikuba kiri nkare 3 ninge kiryare 5 uyonja kugoba munongo uyongera kwako okay oteka hoka Samsung Chartena lake omushija natamizi ekidomora nakigoba singira 10 izoba natahe ebidomora 50 ebidomora 10 ekikuma isaburi izoba nagoba emitwaro 5 iwaryo kwagayo umurimogo wajya ngwetaga kushoma ngwetaga ki kwetaga kushoma ekikuru ngenda amagezi ngoga amagezi kuribuka ngo wazamuntu wamubiha ukarengo yakora ki yakuha kidomora ukaza kumutahira mizi nutahira abantu ki ni ntahira nkaba masaruni amahoteli none ndizo waretwa nkaho mu rubaza ati nyenda mizi ukora ki ota ukashoma kiri kwingana ki ukashoma ni muchaka bi pitu pitu okay ujambara myaka mukaga notamizi myaka mukaga ndokutamizi hati ogwariyo kwemereza amagezi yija kuzomurumogwa ogwariyo kwe ikintu kinkumugambira nobura butashomere nobasa kukore sente ekikuru wabo inamagezi go kurengu wabo oba washike amahuri nkaga oba wasika chapati oba mwenu kurebuka ngo wahitagamo amagezi kurenga umurimo gwawo kandi wakora tunzire utakakoro inemu kugayara wanyitegereza so note ugoryoka ni mama magezi kugira ngo yaba inakarumo akarukoraho akakwatse namani naisha kwihamwe cyangwa ebirunje byohiremo imyaka mukaga ya nyombekera mu akazu kwibati amabatangaye n'amabati 20 ginejo nyombekere mu akazu k'amabati 20 naheraho n'umwana school fees hata ryo musinya ya 5 hata tukureba ningeze twine omwami John omurimo gweye no kutaha mizinka yo murembo rwambara abakitwe to bushoshoje bo muri bwa TV West no konja kumanyisa ngo burikibasika nakosa magezi gegenzaro akosa man geye taragire mu ishomera akakomo P2 P1 P2 abanasare level neberi yo kurabara bamukonka wano bara P1 P2 arinkai izoba nakora emitwaro 5 omumagoba John hariho munyetari yo kwe muzira ari yo kwe natekateka ngwazo mermeji no batine cyo gukora haburu abinjo mu rumogo nibagaya nibagira ngo mu koko bori ngo mu rumo rukushomba mizi bico nibakireba nk'ekintu cyeshoni abo kuba hati nkoriya we wamujoti ntayira mizi nanareba ngo mbeno rinka sweet kid oriyo nose konka ekintu no kamera hamwe ukamanyoti nyine gukora abasigaza binji nibagaye imirimo nka wamujoti roko sike chapati nakureba nkoko kureba kimwe nabasa no kutere bukondi konka uzice ngo mu rumogo go kuba no ukora nuguba guryo mu rumogo amashwo utashomere kintu no ukora mweno za kurgozo mu office y'abandi bantu ngo tinisa bo mu rumo utashomere aha so no etekwa kuyiya kurengwa afu no mu rumogo ukora ni waba nkuko abantu ikigambo cya champera mwene kigambo cyane cyamuri nyo nimpereza abantu oraba inakaruma kayine akakwateje kurebuka ngo yakihamwe cyakwenda Charles lake ni umre wa TV West wine John emyaka ni mukaga
imyaka yawe imyaka 38 no munyeto iwaryokwe ebigambo wabihurira otakagaya murimo ngo yange gukora no kugira ngo ba office umushana kuri mutare 5 buriza abwakire John to nakashesha to amshangariyo nakora katumure kagende gukora nitwe tugaruko mu studio lake na charity bagumye na program ya Simka yiwe akutekateka ngo toyine cyo gukora tweta abantu nkabo cyo chiwayiga kangaro mu studio lake na charity bagumye na program ya Simka nasigansenye mo Gideon aho murembo rambara muchikubye chakabinyo John Yohana na Mugunzi twazo muri Nyankore icyo kubaza tarukwe kwata iki akabiri nsinganta ke ina amani agasobora kwa ngakora ariyo nagakoresa iki akasatu hunagambira atasomye baito butasoma bwe tasemerire kubwebe mbeza ngwabyame ahanika amaguru akandi abwe kwase muno kurora ngo ubundi mu muremesa kwe kakiyaro kwetaga iki akabiri yakurike birunge byarwana yo mu murimo ogwariyo nakora kandi abasigazi nyamwingi ogubariyo nabageraga namuno mukayirenka kano hata barabara mu rubuga rwiturumu kurwambara abantu ngo barkwambetaga amayizi mazima ako abantu abarukiro bwinge bayine mirimo bayina amaduka bayine kimero gakora bayituomuka narayitaga amayizi aha murimo nambera kwa nakora narayitaga amayizi namuno kandi ukikweka mukayira ke kiyanda nkakano amazima amayizi ngagala demand ya man muno akande ntongero kwa nsima abantu bona bayine mirimo bibaru gukora batayina kwekanasa obundi kwehu amani obundi kuoleka kugayaro mirimo y'abarwani bakora habukuba amazima akugambire kikuru wine kwenso muto gwawe ukakuza namani gawe ukashobora kuba konkanaza gushanga nashanga wabona ukora ukwezi bakwe mutaro 30 ngiyo shomero ryamuro mugwishomi none ukora mutaro gumwe burizo hatwa nakora mutware 5 burizo chimanyisa ngo kwezi nariyo mu miliyoni 1.5 ahura miliyoni 1.5 nekira kufurira abana ekbatwara za Dubai za Qatar za Nkahi okuzikora bari kuzitunga kwezi uriyo ntunga koko kuyaguma munsi ye nakorera hakwe banja nabugura hakwe kanarigara katasiya miliyoni 1.5 ikindi kandi sosi y'amayizi ejeje refrio usokusanga takugangura inasi mukari yiko hawizi nicho nabarra hata amayizi agakuletera ubu ntatayira mnarwako baito agaya hari ifaga kuletera usobora kuba nakwihaga sente so kuru muno kukozesa umutwe ebintu bikasobora kwandi bukusemera kandi kibi kujerego murimo aho nho twagarukira bwa kashweka akacweka kitko kubanza wa program ya Simka twaza kumura ugaruka sakwa twine papura z'amakuru zashyira ninde babukede ba The New Vision so humere honi wari kumanyangu impapura zo zireta kwihamwe umujaburo muke ukagenda ukaza kuzironda ukamanya ukubera kugenda katuzo mukahumura aka tugaruka nomanya munywani wanje uriya muzeyi bamushangira inobonero bwa mpox azamyaka yemikureji na yetenge shara zitu namazima by the way kaburabuzo nomanya ngo abantu binja bari kwito burwire bwa mpox nabarwire ba sirimu shukari nabendyambi hamwe nabantu bakora bine ndwara zo bukuru aze birebi mbere ntacukura terenshonga za mpox mbere ntakumanya ngo ziri serious mbwene no kimanyisa ngo muntu yayi no burwire bona ayirukiro mu irwariro ego nugo mazimati chikwetaga kulinda wabo inobonero nkorohere orushija okuterwa mutwe na no kwenda kuruko mbiri iweza hirwariro ryonera kuri hiyaho naho utakageze samagaragawe munywani wanje nitwetaga kumanisa bacari bitubona bakerinda manya mpox yo akakoryo kayo no kugitamba bukirikari aberuko nozi ya munonga
bari kureba ubonero bakagizaho kwejanjaba ninga bakagumana ibiye buzabuza kumamagara gawe tungo bujanjabe mangu okurwo mbashaho abatendekirwe kurungi wayihurura kurungi okumanye birukukiraho terabe kitongore cy'ibyamagara ahanambe gitari yo kushashurira note 8 note imwe note mukaga ninga sho yoherezo butumwa habwabusha ahari yo report ahari 85 note obutumwa obu nubukushikibwaho bikitongore cy'ibyamagara n'abatahi babo. Mwana nyiwenka sigara ninchapa nobu narebire nyinorehere mwana nyiwenka tino kuzomu irwariro ha mpox karengana ebyo kora nabirugaho kumare sandibire tebereza owaboda nakorata buri omwata kwenda kumihika kuri najiro mirwariro kari bakandi banjanja banaju bagaye mutakarinda nkanyuwe kunarinzire Yerindiwe nabeka yawe nabatahi bawe muri kutungo bujanja abaho naho mwanza kureba ngo mwino bonerwa mpox okumanye biri kukiraho tere kitongore cy'abyamagara ahana mbetari yo kushashurira note 8 note emwe note mukaga ningo sindiko butumwa bwabusha aha you report aha 85 note obutumwa obu ni kukigo kitongore cy'abyamagara n'abatahi babo. Ebyizo mu mpapura z'amakuru nibikushibwaho Green Top School Pre-Primary and Primary twine oboraro burungi abana nibaryaje environment ninungi nitukorakoranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okosa computer okweshongora nebindi bingi Utyo kairege mpapura za makuru New Vision anabokede zimaziro kwanzira garamu mkairi kanu nakanjuka tuine kubantu go kuhereza bwensonga yakaire ntukwatera ukake nuko sobole kubanoze tungera omanye eberkwane bikera Urupapuro rwa The New Vision excuse me orimero orujungu indani batanuka barakugira ngo boy dies at church priest on the run. I read about that story. Police launches hunt for Catholic cleric. Ogwe wenyine. What went wrong? Think haro ikyabayireho. Ukanora kutukwa turwire, twine no kushabira abarwire bayira. Kubundo hanga bakize. So muntu yarwara yaza kereziya. Bamushabire ruhanga muteze. Na fortunately ruhanga yakizo bwire bwo kumutwara. Mutwara. Does it call for like police to hunt for the leader of that church? I think there is an issue that happened. I tried to read about that story yesterday. It is about the details. Umwana I think akasobia bamukwata bamtera then bamukingira somewhere within the church premises. Oh, okay. Yes. Then hatalimira bamusibira no yafi. Boy dies at church. Priest on the run. And the police is hunting for him. Amakurago no jakwa no geyongera umurupapura rwitu orwa The New Vision. Konkani njangwa bina bana tureke ko yahovunanzwe w'abana bitu. Nitwe tubazire nabwo cyo tugumentu bakuratara tureke ngutubine hovunanzwe umwana wono buya kugenda kaza koro wondijo boreke ngu umwana guno kumano mu checkinga. Akwece ntumanyisa ngo kutero kugiroga zoro baju omuzire no tirota kumuhika umwana mba mukore barukwenda yabara hu yahunjira no kugambira tamwine atabahika extent yo kujangu yahika korweki utakumanya what is happening though nacyo basa ko mwizoba rumwe konka kabene ngira ngo abazire twongere motwani ahabana bitu tereke kugira ngo twahirwa umwana yaturugaho obunahirwa go yabaryogwe nanye nimba ndiho hakiri no tukagene mwana no wawe tukagenda abe yoko abazire tukira gwe kwazenzo umwezo Bene byo nuko byahindira bityo bitahana bagira nti Masindi gets bishop. I can see here Archbishop Stephen Kazimba Mugalu. He's here consecrating Reverend Joshua Kugonza, third bishop, ahabwa Masindi Chitara Diocese, St. Matthew Cathedral, Omar Masindi, and that was yesterday.
oba bine bamconsecratinga nabwe chubyo nanaje kwa no bishangomu masinde tunjire a bishop. Ugandan innovators urged to build homegrown technologies. Kandi ntubibasa ko nka support yabyo nayo nehike tushobera nakasente ko kubyongera mu peto kareba but otherwise nabana butu ino makagiti nyokamba bere faranga nibamara kubukora babikora uzahore bero kutangara ungashino kwatankaye. Anyway, and number janti Uganda to start making prepaid water meters. Ntwatu azom umuyaka ya mizi. But me I like that. It's a good innovation. Me I like that. Tokuranka amashanyarazi. Ekikuru no kurango batahungu waina no purchasing again kumenkisha 2 2 you know mwene zo kuboyine hapo. Kan hatora ninzokwe. You're right. Konka ekintu kusavinga kugira ngo taroho defaulting. Abantu noshanga batashashwire mezi. Abantu noshanga batashashwire mashanyarazi ebitongore tuzaha tubijuma ngo byakora kubi kumbe nitwe benyine ababinyagire nabyo bikanyaga bakoze babyo nabyo bikarimwagaruka gukora ebiwaya nebinde bifire ngene tuzahatere enduru ngo kitongore ni kibi so ninteka teka ngo this is also okay me I welcome kugaraweho wabati noze wamurana umushabi konka you always prepare azin nawe ine mwechara 10 ukibikire kugaragendo ye uyu gure kidomera cyamizi bakore prepaid bongere bakehiye no muhendo bacendeza hamhendo iyo kuba nito tugaine hano kandi tugabira na mahanga gadi agatwerire habwakito kandi nito tuine sosi kandi bagarega kandi to bakamabago songa yakabege yagahiritwe enzonga yakabele kwatabula hamu no ndakungarukaho yo jasararete kitekerezo kyange songa yakabege hero masanyara amizi bakagatera busha kandi to tugena kagata kandi to tugabira na mahanga gani agaduheriye ni tugabira tine kwanta baha because it is a free resource yes hatweri habwakito kuno batulega hatu mute hakasente kace karinganiye kabira kukubaho kwanta manyangu nebyabusha murago bikahoye kuko akabeya yako songa hakuru Nichamwe n'umushera bakaza babushamura katamwe mukarema kuzana wabona ngo mukagamba nabazire mukabamanyisa ngo abakazi nimwo mbine muheze mutugambire ngo bakatangira bushabari bene cyo atwa akabeyi ka maizi akwenda kutwaro katanda kubasonyiwe most Ugandans worried about quality of health care and indeed abo kubanoza nko mwirwa romo orebero kutangara ndwe actually ndo bujanja bo baho naho urupapuro rya hano rwa the new vision expert warns on changing Lake Victoria color abo nabanya Uganda tutamuza pampa tinga bigamba ngo nabiheza gata kuhinduka karana gazibirwa ki everything we deposit there and we think we are normal in our heads then later we think we must get water that is clean the National Water and Sewerage Corporation tujiteka habunkenke kumbe in rebels we are rebels hence MNS Ugandans in Southern Africa tipped on cooperatives cooperating of course is always good. The Waha utaferwa NRM primary CID reviews malpractices probe mwene byo muzakurwa n'umuterwa umutekano no bindi bintu byija but anyways turiyo nshaba kugira ngo rahanga abasektora bya ombururobu turyabahurire atarimo kwitana no kwangana byona ntubishabira kimwe twazo mu comment section and mukandika nkababaraha the other side of Professor George W kanye ihamba aho murombo sinje uyiro kujangwa akabariro ya murunja yabe narimera hamazima side ndijo eyamagaraje ekaberyeha removing toxins from the body clears the skin how can we like detoxing bueno kwiho butwa umumagaraga umushagama yawe what that anal it is trying to tell you washanga kuri aho kushohorezo bubi haru kurya na habana hakumanyisa studio by'amagaramanya twinemo math mock exam
abana bitu aba olevo pass olevo nindabirwaha ndiyo nintaragaza kuhendera mukamwe n'amakuru nagwe ngahikagambera minji ndonde cindasige cindarere cimburura ahandi nindana bajirangu New Nyagak Dam gives West Nile more power. Ebyo ne by'amashanyarazi otabiferwa ari kampendera bokuba akanaka ashirinje 12 zonka kanozo basa notaragazo ruya hari amaduka ningashi mu supermarket ningashi ahari yabo kwamba zitambuza ningo wa agent wa Vision Group mu cweka cawe mbwene kampene ne byemizano bakujanga Uganda Cranes 3-star players nindabarwaha Indajangu make us proud. Of course, nitonisha turukwenda umpaka iza Chan Africa Cup of Nations. Then hand inside all is set. Say look as Tanzania win amakuru nukwe gargatyo nukwe gemerire abor papra witorwa the New Vision kandi tabakusigaho bajirangu over 60 job opportunities ziyo mu papra stir n'urwo rumwe basa kurwe kwatana n'ekibiri cyawo bwasaba birwonka noba no manya ebya kubasa kogaho tungemirimo manyaga kugenda mu ihangari yawe mane binde birikoija mu papress or papra rwa Bukedde niyo Bukedde kandi akayira ngo kan kenyini wabali yorunya kuroho akanda oliyo no tururo mu nsonga zinzo zimu Bukedde ina headline kandi nkuto muno negambira abayizi bafudde nga bava ku trip kuletire bus hano Bukedde nyenchakareke kinu ne kuoleka abayizi bus yatutte aba P5 P6 okulambule kasese yefulidde emirundi yena bagikuletire Bukedde bus egyo beri na bega bisomerere Daystar junior school machindie ababaire nbaruga mukorambura obwire buno bwa trips abana nyamwingi kan bakirugeno mu district yege yakasesa bwe bintu nyamwingi kwa video akande nko kwa bambaferire bastane ne bunda beterine kuko bwire bwo kuronda kashagama ngoko nkuba nimpurura imangu aho ne bayaza kutaisa konko ihirehe cyo ireho stano ihirehe bindi nito mwenka abana ino bukushanga twataza jo mbasi tiretera dereva twamwihaha muramwa ubunda hendera habire hecho mansonge egyo mbainiso ma story egyo eyo lekere ebeire eri overloaded habeira mu abegi 90 plus so njengo bachoza man ndeni yahendere ejizire it could be one of the reasons cause ate kiruko kinangijamwa abantu nkabatano iyo kakitamu 20 Nasoko bergiye muhanzonga yesobora kurugaho butandwa baitu makurutigal marungi akande so bagakuletire gali Bukedde nyenchakara ekero kinu gisome kandi sobore getungira omugandi uturiyo tugera maiso na Bukedde nyenchakare police n'abakulira taxi balangiridde bikwekweto somo yitegereze Speaker Among awerekedde ba magogo mu kakiiko somo yitegereze Trump alagidde lubira na nuclear okusemberera Russia so biriya Ukraine ahamu na Russia akanda bagakuletire bakuletire omukyala Rhoda Kalema kandi onu mama wa parliament ya Uganda afudde ku myaka 96 bamukuletire noha omuha abakazi ba politicians abamane muhangere Uganda abatandikira urukorato rukuru akande bakuletera na deputy speaker nawo hano wakabataka bekurwa mu mezi wensi somo itegereze biri kumukwataho umukazi nkwatanga bo Bishop Ajumba abira ino bukikuru burunje barambe bambira nawe kaje kine nyina maskongo gwatahiri babo kwanorangu kino wasjire na reba kubi nuko ariyo somo mwetegereze mukyaro gubike byakozire akandi hamyaka ikiyana na mukaga ambera rugiro mu mezi wensi Bishop Jumba akutidde bafaza abapia nabyo birumu mu Bukedde police yetegese okukuma okulonda kwa 2026 yes
police turukize statement irukwataga nta karuru akabona 2026 kandi yo bungubo bagumize byo kwerinda kuri ababiteka mu amani akande kuri Uganda esoroka narindi bo mukaira kakaruru paspero mathematics serumu answers bazikuletire integrated science hamna English biyo na birumu soma nawe itegereze bukedde bamukasa sente bazinoga mukulima no kukola butto mu muddo n'emiti soma otegereze mbakikora bata okurora nabatunga cooking oil okurugo bintu ebyebigambirweyo engeri omulimi n'omulunzi gyasobola okuyita mu kyeya ezo zensonga ezitwatulire ntubazaho musaa yetu yenyine yokubanza namunomuno mukaire ngakano akekyeya abantu nibeerinda bata y'omukyara namunomuno habwomeezi obw'omukyara osemerire kuba nonaabota rundi nonaaba emirundi ekwinganeta namunomuno mukaire akekyeya kano cuuco yenyakwinguraine ibula ery'amaizi so ebyona biri mu bukedde ekiro kino soma oyetegereze kabaka akyaliddeko aba proline tikakira kusanga sangi kabusa kuba kabaka nakwimukira nk'omuntu akande ekyo nakyo kibayeho omu bukedde somo yetegereze basta batano abasuubirwa okukola ekyenjawulo ku cranes eya Chan somo yetegereze ne baba bakuleetire mu bukedde harimu Hillary Mukundane Nimurora harimu Jude Semugabi harimu Yunus Sentamu ahamu na Yunus Kakande I think bazani ba team Uganda Cranes batano abasobora kuba nabayimukiye omutindo namunomuno mu kikopi kya Chane Kiturumu kiroken Uganda ekebani nchigwa n'ebyenju Cranes hamna Algeria akande ijuka tuleba amahanga asatu agabungisize empaka zino nabweki amaiso gono gala team ya Uganda nkoko era akora omumezano aba bakuletire kirokeno bakuletera abakutendeka nambere hali Paul Puts Fred Muhumuza onu mwana w'omukatoraho aliyo mali aba balatime ihanga ahamna mukuru molebiye kwaso abali yobolekerizo kwatagana na team Algeria kirokeno akandi ebintu tukasobora ko bantu olekanga na amani mwabala kwa mroho no kuturora TV West nehinda kirokeno bukedde nuko yazoketi gietungire hasiringira kumizonka akandi yongera kusoma makuru agagana kujaburaho ekirukukiraho ugitegereze akandi osobora obundi kwetungira mu mugisa emirimo na buli kimwe byona birumu akande guma okay aho nho twakomya nempapura zitu z'amakuru tungo rupapuro rwa bukedde shiringira 10 the new vision shiringira 12 bayiremu the new vision okwenda kongera kumatsa no kujanga twine mu istweta 2026 citizens manifesto nyowe nakasangaki na niwe mami na daddy mukuru wanje na murumuna wanje tatenkazi mawe nkuru tatenkuru mwena hati manifesto itwine itwenda ngo mu bururomu itwenda kurana no kwenda ngo ikorwe so akwatene byamagara this time round baretamu ebyamagara what Ugandans want what we want mbyo bomezi kwebare kanturu ko beside yegi ito manifesto yanyu twenda kurana egambebi ninga mureke tubahandikire dem ndende mutero munkora so embera nko kweyemerire cyene yashenje 12 ninjira ngutwaza kuzaho mukahumura abanywani beitu konka katsige twaramusyaho imaba yo munsi zaheru za Qatar za Dubai United Arab Emirates abariyo muza South Africa bitumwa muri abanya Uganda nico ndukumanyisa abariza England abariza Germany abana bariyo mahanga gaheru mwena bambi twabakuraho kandi tutulubona mukutu yona turoho yensi yora le turora so ito tulhanu tubaresta shwade mu abanyagana tubaherezo muri ngeri yona ukuru abamanye bukufamuka tebero nainywe abalhanu munuka baitu umuntu nakera na taw TV West tubura hamwe obani Star Times obani DSTV obani bena everywhere we go munywani wanje Patriot arkweta Patriot arikutura muri Qatar ni kwakoraho
niwo gwa Kantora na Clinton Elia Kata twine Eva yo muri Kata nyine yo Fajir nyine yo Godwin nyine yo okay nyine yo Simple Mark yeah bona baryo kwa mwana wanje Sheriyo Bruno wakiterire kasha twukito kusiga timu ni ya kutangirire ne mwana wanje Momo aha ibandeze birunje byo nkarere amwe bari mukanyakira je tinkaruga hanta bagambereho omunsi za hero kwe ahimurukora mutubere ba ambassadors barunji mutubaha pe twama umuyoni mutureba nka TV West kandi kintu cona mukabasa kucita aha mustari umuringo gumuninga ogundi mwongere mwete agaruke ayongere abongere murenje kwanje nanye gurenje hati nakashaka kuka nankakana akashekoshi wewe nyine umusigazi yakenda yo wow uri mwana kakonijeka mutabana wanje go munda mutuzaki. And by the way, I have favor umbana bato. Oh yeah, hari. Bana bato muntu nakutezo urawashoberwa. Twaza kumura okugaruka aha sakwa twine ebinje biriko yongera kugire kwantu kwanjura utarga program ya sisemuka. Ebyinzo mu mpapuro z'amakuru byabambi kushikibwaho Green Top School Pre-Primary and Primary twine oburaro burungi abana nibariyaje environment ninungi nitukorakoranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okozesa computer okweshongora nebindi bingi Tubantu reba nitujango mwana nakurira omurinyi nenda then yaza kushohora nashorera aha mouth of the womb ekitukweta omuyagwanye nenda nari shi cervix aha bokuba omuntu kuba kwani bageza aho kuyamunyi nenda nibabani bageza aho kushokamu omu cervix nibageza aho kujigura so okuba kwani bageza aho kujigura nibatuma nibajimara amane bajimara amani so chirikumanyisa nguneba incompetent newa amani so chirikumanyisa ngu omuchara ariho kuba ine incompetent cervix just byo mu buhango buhango bwe inenda yekazagwa ki etine ki mani konka hinori kujitunga abo kugira ngu bamwogize munongo munda kandi bagumani bashoka yo ki ebyoma then bajibuza amani omuchara kubali nko odyotyo nabana agirenda nizigumani ziruka azronga zagumani zikura nizigumani zirugamu zitaka ikira kuzarwa so cyanchereka ngo inenda ye tayine mani so ka kubatine inenda tayine mani nicuba nchimanyisa ngo yahikirira bashaho nibija kutamu ekitukweta stitch nibatahe huzi omusande mbwenu ka sande 14 ubakwana bakoze scan barebe ngo mwana arije batamu stitch okureba ngo omwana tiyashohora bahakoma bahakwatsa kwakoma then kakwise sanda shatu na mushanju aija bajirwe kura then obuyinende basa kugira ki kwigura yanenda kushoboza omwana abukobwe na yakuzire complications zezi actually enyingi tiziri reversed at for example omuntu eshete zazigire mazima kigumire okuzi reversing no shanga yo munda abiha eshete shini bazigura zaba zine enkojo kuba kugeza kuzigura nabweze yongera kugira enkojo so most of them ziri irreversible infertility koko wajibwine eba infertility tekwihindukaho obumwe oshanga umuntu achikuwa kubanogia mugwa kufaka ni be reversed no that's that's automatic so enyingi buzima ziri irreversible kongeza irreversible niko kugira ngo umuntu yaje munonga yayiko mwigoro bamwongera makashaga yagarukana
yanahiya mwenda ninga shi yaruga mwenda bamuha emibazi ya antibiotics okutanga infection okuzamu tiyatunga infection ninga shi tiyatunga ki okwigaranye nenda no wije kare konkato wija chererirwe inga complications enyingi zazitari reversible so mwana ati nyina twagire mushi negaruka mweta still chabi irreversible still. Orwokubanza hata kizibe cyangwa ekitwine obwiro bukukira ntujja tureba abantu nibareba complications neba yaba complication of instead yes koko umuntu kuje mu irwaro ayine kirunda na murebe kirunda kitakukira yo kasharaho kakibira ki shukari konko bubonero bwa shukari ni syndrome no bubonero bwinji munonga taramuka mwakari specific cyonka kaba kukira kurebera aho akaruko munonga warebo yiniriho rya burudakira banzo ejo muki no mwirwaro na wareba no shishashisha buri kiro iruko ejo muri ki omwirwaro okushesha kutarimo kunyamizi mingi turoka ntushesha dukutimira ngeberesha otaferwa abataka nani ntekateka mazima tukore hakajenyi kake katari kutuhenda kandi akajenyako katabura mamarwa niwe naza kubahereze nko kwishatu eziraribwa abagenyi umushango gwe nkoko ezuwa nimere nangwa muizu reka ndete yebitoke nk'ikumi nesano y'inkabataka mu nkwaze amakaga kanga kandi ne no mangu baro bampa mukazi kandi wabusha nshobangirirwa shi agarhanga omukazi wabusha ataronkoko atarombuzi atarhonde utagira umuntu wono wagambira ikintu kinangwa kumanyisa bunye nakugambira nakweshengereza aba nacerebera icyo tinkakikora kasha kirakuyotenda omakaga ngendoranda mu Shobangirirwe I love you Orwa kabiri oche icyo kubanza ino kuba inerandi icya kabiri abatari mugara rahanga kagira ngo umurari y'ibitutu nk'abantu bakunda kurya byabo orutoke n'urwenda time kandi urwenda mani oyino kurtaha mani kuza kutimbe bine binamwe hatinyo amani gampire konke kina nikitimisa sinyuru kumi hansi nyine kahoba yanje amasani ngesombera ngatekamo emutumba ndikura ngivyara ate byona byenda amani you must be committed and you must love the project taro kugira ngo nyo kamfe kuteka ko rutoke de munoza kugira icyo rwemo tokagira icyo rwemo twegiteho aha programu yareba hindijire ahita urugo bantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza biroto byawe ko nabeninde bantu kandi teka ngo uza kushwera ntabasa kuba naga ko mwikuru ayineke mwani ni expectations zinabenye ko kana abawana ekediyo kujya ngo ushwe bomusheja orukutina rahanga natabantu tayayisa abantu abarabiro mbintu nyamwinji konga bakatunga cyo barakwenda ituntu twatugamba urungereza mazima excuse me sir. Although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niwana huririre headmaster yemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yihayoruga. Very good for. Show headmaster ansata jireba.
yega kurabiro mu bintu barabiremu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje kishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi kurunugira ngo toragire mu kanisa buriya bu school fees bura ukaba no yegomba kushoma kintu profession cye wabe no kunza abashomeza kunabemba rebo mu shomero ndabari smart bakabajwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki abajenyi bitu no babana batuganirira aha bintu barabiremu kandi no bababina no buhabuzi obwa kubasa kukuyamba kushikiriza biroto byawe ranga kandi etumunsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kufera izoba abandebere baryagambaki reba hindujire nebereho buri Sunday shahi naze kiro aha TV West Honga You are so different. Oh yeah, we don't worry about it. You don't think about it. I do, I do, I do, I do, I do, I do, I do. Hejuru kundo teka shara, uzima jikume kebendera. Dika yoko fantasy. I'll be your ninja, your sexy ninja. Nyangwa, sisabora kota, niwa pesana makono wana geta semera. Hustler, get the people. Tandikisa bakurunji na simuka program aha TV West. Twegiteho okurugoro kubanza okwisira wa katano okutandikana shahe mweza kasheshe aha TV West oboro kutunga biri kugarura mu mushinya okumanya nebindi binji. Imo mutense umuringo gwanyo ko himuri kugira ngo bundi tukaje utakubasa kutambira tukaje tutakubasa kwihaho urukubanza netubana tuganira habiragiro nebyo bwegese ebyino mugashahariwe urwa kabiri netubatuye n'abahangu abari kutwegesa ahabyimishuburo ne sente ebyakubasa kongera mani omurugendo rwawo rubukozi urwa kashatu netubatuye n'abahumuriza abari kugaruza imitima yitombuteka hamwe no kugonjora inshonga z'amaka omuntu okubo w'amani ningashiwe umunyeto ku buryo w'amani izina n'uryekora kandi izina ryo kwekora ry'umunyeto izina ryo rukweto wakuze urwakana nituganira byo butegeci hamwe n'ebitwihindurize ebyakubasa kwinura ihanga ryitu erije kwesimisa kandi urwakatano nitwendere sande n'amashemererwa ubwo turi kuhereza amakuru agari kubanegashemeza twegiteho aha TV West buri kasheshe shaha emwe Endo mubiri buri wa mukaga shahe mweza kasheshe aha TV West. Okwenda kongera umuhereza umbyemizano otaferwa program yakadirisa biri rwa kashatu turi kwishaho ibyafayo by'abazani nebiri kubakwataho akadirisa nikakorwa ganda mazoba arwo kubanza no rwa katano kugashamwenda okwisa shamwenda necwe kazihangwe aha TV West nehinda Oyu no mukuru nkembaga AGM za sako graduations emipira n'enkunga n'izindi noyenda ngo abantu bazilebe live ningashobotuno aha TV West utaferwa mu gishogu ubwa hati TV West nebasa kwereka omukoro gwawe aha kabeyi akacendezibweho live ningashobotuno tukirire aha office zitu omuri Boma Mbarara ninga oteresi meji ya notina ikominina ashatu nishatu nshanju not TV West nehinda
sineyenda webale kuhoro kaireke imbuzo manyati tulimbye tunyumye imbuzo zitalizim namuno ziri kwata bomezi bwitu obwa buri kiro turiko bantura bamu ensi ngoko kututwara naye tuli bantu twine sagama kandi twine obujunani zibwa nawe kinayitu twine kuba mituba lead so tosebiri ko roira likira ito twatulio kunta tuli musonge zitalizim ndede kaira kensonga ayo kwanura namuno mtogo ito gwanyengi akare hati nkokutwara new vision ya kirokeno ekuretire ensonga kuba ne gamba aha citizens manifesto habaga tulete ensonga zikwanzireletinga zite ntuzikuletere cyo kubanza tuli mukaira ka karuru ako koma bebembezi abatalibamu nabamu abatusemerire kwamba tuwebembera handengo zona kurugera ke marulengo rwekyaro akweka umurukwato ruko rwihanga ba president bihanga na buri kimu iki kabiri abebembeza barukiro wingi bururu tuzintira kwa kantukaliko kubanza batuletingire down runte bakizira kubana batuherezo kusigikire kiturukuba netubanihiram iki akasatu abayingi bagendo kubuye kore byabo abamune myaka 5 yona bagimari kisanja kiwaho atakazokaga iki akana okusekera hangene rwa constitution yankuru yihanga eri ya Uganda nehereza y'umunya Uganda ubujunanizibwa ahamuno obusobozi abokuba negamba ngo obusobozi na amani na buri kimbyona biri mu mikono yawe nkibansiwe umunya Uganda niyo ne kore nchwamu eyera kwiho mu rulengo rumwe gakuteka mu rundi obuno mu mwebembezi umurundi so twagarukayo new vision ekirokeno yatsoboro ransonga ya citizens manifesto kakuba y'umwebembezi wo guwizira nuko na muno abamazire emyaka nyingiho umurukwato rwo ruhanga rundi mu offices zitalizim na zimu kandi abantu bakwana bacenchura no sanga ngo buntaherize nko kukisemerire aho henye no turukaguriza kakuba hati bacuwambagamba iwe nambero uryoko niwe okole manifesto akandi yogiherezo umwebembezi wawe nuko asobole kuba ni yayebembize bike byosemerire kwa notamu manifesto egyo y'umwembezi wasemerire kwa nagenda nayo mundengo ezobwebembezi zone zitalizemu nazimu citizens manifesto irakerio ndibandrugo wawe usobole kuba numuherezo n'umgamananga nangwa umukurasi witu urugudo rule rwayaba ikisaru kirikire mu mberambi n'ebintu ebindi ebyo mwebembeza asemerire kwa nakulobingera akandi obundi ebemu ekwa bimwebera kwa na umuntu nawe asobora kuba nayebwe songa nkezo citizen manifesto niyo turkwetaga twanule nyingi akara ehate new vision ikozere research abkwatena na citizens manifesto iba kwenda bonka abantu kandi izoberi yarita mwabkwatena nebyamagara batworeka ngo regions zizire nzoreka obujune abkwatena nebyamagara ya kwatena nebyamagara tureba mbagira ngo for example nkateso respondents abatungireyo 75% borekere abkwatena na ebyamagara that is teso yes ejo ni teso then toro yawe ebyo bomezi niyo kubatalibaniza toro bebari yo 67% kimanyisa ngo nayo yahigura ebyamagara tije ya wano uzanche bakubanza bakutera okubuzo tinje bakwanza bakuretera batakagambira habindi irwaro lito lyabuhinga karamoja bakozire 64% then bunyoro ya turya byamagara byonka byo bagambireho then bunyoro abantu bari kwingana kagana babira hari 10 nukweborekire Bugisu na Bukedi bo abantu kaga no mwara buri 10 borekire ngo byamagara mbye biri kwetengwa na nahandi echo yambagamba ho borekire ngo echo kwanza chabyona emibazi tero marwaro amarwaro no bugaragaro imbazi tero marwaro je twara percentage mpango ekikuretere byamagara bitatebekana kuba kuzaye bashanga ngo je omukiriniki uza pharmacy webarenyo ngo hali exactly ha street nanka yes cyo cyo kubanza echa kabiri bataho ekibesire long distances kuza kurgaho kuza kushikirwa rahururi ushanga distance riningwa mnonga then wayenjera kugira ngo nana amarwaro genye no bwinje bwago ombicweka byabo tugarukumara
ni make then bagaruka bataho okushanga ngo wahirirwe rya washyikireyo kandi abashaho abantu barukumara umuntu umwe nakora abantu 30 kuza kwezi wo kwanza kuza kwato wa kabiri yari mukaze yizire kuzara either yazira bro wa musharuro umwana ninga fanazara you know on process nkejo then bagaruka bashanga ari cyo kweta unprofessional conduct among healthcare workers azino kishanga umuntu no wabishomere konka na chikora unprofessionally umuri wo kugambira kubi nagambira kubi ningo bundi kuyakoresa hali ogwe cyoma yakireta yakoresa haliwa immediate atagabanze yashitarayizinga na nebindi ubundi nabyo bikuretera abarwire bahendera ubundi batatungire ubujanje bwo bushemerire umuntu ari yo kusira hendera fire ari yo kusira mu weekend mwakiruro myezi 3 eshonga ntezona webarenyo nibyo bijana bongera okutwarekaha umbukwatenana ebyamagara so bo manifesto yabo priority ko twahudena ntire percentage zemerire nabagita aha byamagara aha na mnonga ryeze nshonga ezitwabasa okugamba konka mweno ihirehe byamagara harihe zindi enshonga ezi kuteka tanguzine kwa zebembiri atka wantu janko byengesa nko kwa tujye byengesa no sanga abantu barukubi ingendo ingendo uje bona bari isomera ingendo zonke z'abana barukwana barubata ingendo no sange z'abana barukwana barubata okurugumuka kwe kamasomero akandi zirayihire muno rero hati nko matemba gihango marombozi zitukubantorora eriye muhansonge kubaneretereza abana ba dropping batakahikire na P7 abo kwa abana bo bwisiki bayine challenges nyingi umuhanda ugugunya kora ihire kurugumuka kwe kayisomero kuruga hayisomero limu ku karindi naho hara abana batungire bizibu mu muhanda ubundi babakwatira umuhanda bahambira mu muhanda nahandi kandi kimarira ubundi kireteriza abana cyangwa no butatuhamba tubihabiha tukiciriza we bali so bakamarira barugira mu isomero batahikira no P7 batagimaririza so ninkigumya nti New Vision yakoze research ekagena ko mbyenyegesa naho imbera sechi kumanyisa kurwo mukaguza yishomero haba hatari distance mpango okubihwa ko mu muhanda no kutarumu ninga watanduko tkumbiha biha na nyenye ndangabwani ndabaho ninza kuhinga ne kidekitera obwana urikidekya omwana uracyamutere kira uyayahikaye ayiruka bwanga koraki so by distance kubera ihera abana batanga challenges nyingi abarukwamba abana no bali abarukubabuzaho bakasaba abazira babo sente no bali abarukubaita no bali baitu egina iri distance kwe kubaningwa nabuga no yine piki akanja bambe ona shika witorume no zayishomero temba nkutwara hata ntemba ukane nyina distance ningo yari nahirwa nabona wakuntwaraho hata maboko mvuga nantwara ishomero avuga speed nantwara hakwenda ekine songa yenjara nkegyo njara ne rumabana hati abana barabamahando mu bunda mu buduka duko boito bombiaro nahandi urya tanka kubiye abana no sweet bundi bundazi biki so nakyo usanganike baitu mwana bakobala hinumuka atarugendo rurihire na yangu hirwana gama after all najya kukali ntunge cyo kuriya so bizibu bingi ebiri yo nombyenyegesa nombuherezo bundi obwabembezi bitu basebereye kubana abantu yishomero twaturaba aha wa marahure kataraba marahura kai nortokira hango rero bitoke bikava biyenga ngo mbwire buno bwikiyana hati we umwe ataha tenga rutemberaho arabatama bigaga mtahiwe then hataguma naca ebihiri konka twanturwe wa marahura itkumanya ngo nayatkwata namanga abantu baharababurita konka tojena rwa ruringo njara yakwatoro ko muhanda what do you do so ntimayisa ngo aho ratembe ashitoke cyo mutwiyaho kana habaho naza kukwata kutera ukata kumanya takore bagana kuranko mushuma no wanyita kumanya injara baya batire ningatera batire so that is also itine kwantu teka usandi cyangwa amashomero tine kwantu ongera mwamani government kagongeza obwinji aga government by the way gakabene gakira aga private aha bokuba abamwe abagizire minsha yo kujya tukashomera nko private aha bo kujya tuzetu yayize yobundo sente ninje ubundi nakumanya mwino buzare ubundi niki atamheriguza ngijaga baremera gargaho atoshanga ngachata uyashomera 6 haru ngati nabanye ndetse kwa preti nkwenda kuza kuronda
nibinteganisa ngana nintebya njandi nkashomera nkaishi ha eriyo neryankai ona shayi ahagamba kanosha haruho nko musuru gwa muhogo undi bakatamwe ibiyoma bibicoye so nitwenda ngo amashomera ga government gayongera kuba menji kandi akari akasenta kuba kutayo nako kagume karake kushikayo mbuce bwako kakore kine kwana kakoraho then itawazire tubone twongesererezeho ensonga tulayebyengegesa kandi ekisani kino ntukiyaha hayebyobwomezi eryo mu new vision citizens manifesto kurora ngwiwo Munyayuganda oyina omukono oyine obujunanizibwa abwokurora ngu nayiwira keryawo nosobora kwanirhulerwa akande ntongero kwantusima pampa Munyayuganda okuba mukaruru kana katorabiremu Uganda bibalikali nayo yorate no babihabiha bakwihireyo Abanyayuganda bakwata kazindaro harane Umunyayuganda inakwata kazindaro wana chizira aryo akaguza gamba baitu nanka iwe kamutu jwash akarura katuzi tukuhereza emyaka n'emyaka utujwekire bikibino obenora ngwira we have also played a role in this kind of having those guys not going back abantu batandire kwetegereza umunyishengero ine kuba nakora ki tece cyabire cyarukwaninga 10 ninga kitoro cya sabuni so abantu batebiza bagira ayibambe ebishija nebukazi bituye bitwasira hamisho mbwene katubahanandure tubyereke ngo tumeshe turukwenda you see bagamba bamwe abagezi ngo bori bano yetaga kumanya umuntu engesoye muhesente rundi omuhobwebembezi akwereke character aho nujja kumwetegereza engeso y'omuntu oguneya nindeba kamaranje Bridget ayinenga sente ziryaho takuntere ngoro n'ubundendo mukuru we leka akagaruke mu gwako twitegereza abagezi abamu ntabakugu abebitabwe bahandikire bitalebe ngo bori bano yetaga kumanya character y'omuntu umuhereza munsi munwe ebintu ebi bibiri nobwali bamunnakunajwara empale zitagukire muhereze ebintu ebi umuhereze sente enyingi zirukira abagezi bakyaro ubwali mara kumuhereza sente yezo umwongere n'obwebembezi bayingi tubarozire nabahemuka ahemukira ubundi niye kayenyi nekika kagambira abantu sha wori ubwako balinka MP at the same time umukuru wihanga kamuyamba kamuhobwa minister nabasiga takubareka ayina abarinzi bamuri abamwetoroyire ayina buri kimumotoka zino za lead kazi mwebembire zino zimuri yenyuma kuno umwana nabamanya kagorogoro primary school abinaro basebigere abagurusu nibamahebyenjo ha muhanda so baitu obwebembezi obo bwinengere bukhindura abantu ahamune sente bintu bibiri kandi bikaletereza umuntu yayetegereze bwengeso yenyini eri yatahaserekere so kikuru muno akande umurundi gunu obo turi relating hakaruru ngo abatezi bakietegerize bagano biha yebyo bujyo ko twankanga ngumanya ni minister hano manyanyo wenka baletara ki biona ninyo ndukubireta obundi programs ezindi government ni yakozereke ira muna sente kakuba akabatari ninyo mwali amazina mugatunga so batandika kubazisa eryo batandika kwepangira aho abatezi bakaruru no kubaza obundi ebitaro kubakwataho kandi bebwa ngo abantu bano babatekereyo kandi yesa yona eriso nibasobora kurihindura bakakwihayo nabwe kikuru muno okurora ngu ubundi nubora utungiro bwebembezi rundi nakasente kakeyongera ganinga heiwe obaheriza karuru aza sente no mujenyarire nziwawo obo kwepanso bwa cancer oborumu manyo bwa MP tiniyo bandizeyo abana mbakhanandra akando garka karo shana ninga shanga nanyo nabire muhakiri kukiza hata bakumuyihaye bakatayiwe so hata nibakera kuwe cyale murutoro umseja akaruko mwana wibara ngo beyebwa ni so ntukera muno kuwebwa na muno turukutunga ensimbi no tekera no bwebembezi kibe muno kwemera mu rwijuriro rw'abantu okwiriza karuru okatanga kandi kubabalize bitaro kwatagana no sobora kusobyo kabaza segment yaki kubera niye myaka 5 yona kandi yakamarire kuyihereyo ombwebembezi oburiyo no koraki 2026 Citizens Manifesto niyo tushtamimo New Vision izo arita kwatena n'ibyamagara ikozera research yabuza abantu batari bamwe na bamwe muri regions zitu boreka ngo ibyamagara birya ahamutwe omuciba kwenda ngo bakorerwe mu myaka je itwaza kwengeramo yo bururu ya 2025 26
akadero akuturatere emyaka etanira bine yongera aho ekyo nicyo bakorera mu kime kuba nikyebembera omumagaraga. Then ekindi ekinakubirinye nango babase kufa yo kutwara no kugira ngo ba making sure ngo biragire byahinguzubwa byatebwo mu nkora na nebiragire birhorede bitebwo mu nkora hareke kuba mutabano wananka harimo kumamo gumanya no wa status age hareke kuba mu byo kugira ngo gu aresirwe nanka nahabwe cyo to kumukwataho ayo kugira ngo gu nuwayine sente nuwara asingo mushango nyoni njango ibyo bintu nabyo bakabemba fa munongo mukono gwitu gwa kashatu ogwa government nagwe bwongere okongera kutebwa mwamani okugira ngo ushire gwine kwamba kora gwine kwamba aho inakantu wagamba ngo turuge hariye byo gamba ogwa resirwa tubiruzire mbwira maiso mukaruhuru tusomera amasomo mayingi namberoli nyonyine constituency yange na kabaranyita chagamba chega nyonyine constituency yange kyaka sempu baitati mtu wange tijine na usonga horrible Tom Brighta moti cyo kubanza ni congratulating ko kari yakaru akani kugondeze buri myo ni hati no we are giving just an example ngambire umugora national war kumanye ngungambe yetali yange nyine gamba cyake yange nkatenda kwetsimba you just go back amoti muntu wange muno nawo nakimanya bright humura tukariye humura moti humura ninye mutabano hawe exactly so kyaka central yes baitu chaka nosi yoku owabo tinkoragana nawo kurungi yes hati joni ndaba mu assistant ngambo manyiri haruhekero facilitation yiko ebyendo bata yiko ninye tago ngendo onyigira umusejja lunjaka dovyo abanza hati nukwe kintu kitwale maiso alesirwa mawe ebintu nkebe influencer kuba nesaneti ternungi ikaru wawe cyane abuturo bagamba ugeso bwankaha ubwako ntibukezire so osobole kuba nofugana mberoli hata kugango borabole han influencer osobole kuba no gisindika ngo habukwa mawe iwe ina amani iwe no manywa nikikiri kitu tugama ngo kakuba umuntu omuhereza obusobozi obwebembezi na sente so uri agambe hey after all ninyo nanka ninkoranka nanka nyowe hanu mweno area ninyo nyebimbire busamo mwasemere kwa nagamba ebintu bya alesirwa nanke nabyo tibire birungi habwo kuba umuntu nyigira yemurka hereza abantu bali nabo mugisa ubwo kurani bakoma mwembezo wabo bari kandi ninyendangu hata ndiyo mu citizens but the women manifesto nishaba kumurasheyo hadira warete kitenzo echo kugira ngo omushija kwaragira omukazi ningasho mwishiki wabandi yes yo mwaka atakagire wabo akamujuga ncho kwenda kulete ai akamujuga bamukwate bamukome kandi agaruke ajugi abataka baso kwimaka yo nabo aho kamutukabiza no kugira bikibitu mutabajugire mutakanjiro mukana ngo kujuga no kwa handi hace mutakanjiro mukamukatworeka ngo bahara biti nimwe mbine mbazirimo abana babiri bashatu ace bayashika wakashata hata futama omusigaho hato shwere mbandituka endijo hato tandukogwo kuno yo bwana bura kushoma obwana burwara mu mujoka omukazi aronde cyo gukora cyubura hata na watandika kureta akwano ndijo ngo akareberaba abari yo nontunga owari yo nakwana niba wogu hato wogu atahirogu kuno bashijamwe ngeno shange ibintu bitagira oda mbere nyonka bene nyenda ngo kumurazeyo ikindi kushaba mutahiteka erukwata habashije ninga shaba sigazi abina bahara babandi bateyanjwire batabajugire eti business yo kwija mukeyanjura ko kace then mukagira ngo nibaza ku muzagarka kwija kurete njugana mukikaye mukamere kwanza nebgasho ngumurko mukawurai nabwo nyenda baterehe myaka korasige wayanjura wagira ngo tiyo ntugaruka kitakarenge imyaka eshatu kwera ikeshatu bitaje timinzi kano wamuziremo abana babiri twije twakire tukome ninga umwana witubu kwake tumutahandi
azandi turiyo tugendera akahumu abarukuturora bakutuririza onu mu constituency yonu nyongo kunabirora onu mu constituency baje kubimakaru baza kumura bishamwe twashira mushaza kumura turagarukenza kwa noteresmu program y'ikirisi simuka otarga Search for Miss Uganda 2025 is on. 6 regions, 1 crown. Who will be Uganda's next beauty queen? Catch all the glamour, inspiring stories, and entertainment in the journey to the crown. Every Friday to Sunday at 8 p.m. starting 27th of June only on StarTimes Makula Chika. StarTimes special reward. Subscribe for 2 months or 2 weeks and get upgraded 2 bouquets higher. Miss Uganda 2025. True Ugandan beauty. Sponsored by V&A Sherry, Vaseline, New Home, Xiaomi, Antico Safari Lodge, Sheraton Hotel, Print Creation, Richer Hand Uganda, Chira Motors, Malesino Industrial Park, and the lead sponsors, Tianao Furniture Manufacturing. Excessive consumption of alcohol is harmful to your health. Strictly not for sale to persons under 18. Drink responsibly. Hello? Aveno? Hello, madam. I am Mr. Longido, the roof control officer from the district. I've never heard of you before. Trust me, it's a real job that you don't have to Google. Now, please, tell me about your roof sheets and don't leave out any details, eh? These roof sheets are called Orientile from Uganda Bati, and we've had them for quite a while. They come in many colors. For us, we chose this color. They are very wide. So we used less sheets, which saved us a lot of money. Wonderful. We'll be reaching out to you with a report in a week, eh? Okay? Bye! Shakari enju yawe rukwesa Orientile amabata go kusinga y'obuhango okurwa mu Uganda Bati. Engineer, Uganda Bati. Genjagala go! Uganda Bati, Uganda's most trusted building solutions partner. Suwabareo omkanguro tula Citizens Manifesto. Kamwera masuma kuna tunga na messages. Citizens Manifesto ansonge gioni mumkaira kan nyongero kwicha banyana baita Bright Suits Bale Equity Building La Grandi Level 2 Room number 5 no barukusangibwa akande nbongero kwa makumaiso ino mukoro ine mbaga no yanjura ne bakwanjura no swerwa nebintu nkebi hotu koma ho azocheze Baikire basobole kwamba corona timu yayo na mwina abantu 50 numwenda gya kwanjura rundi inyure numwetaga babarole nemunekaneka sombe kwate akande bakumanyise namba esimu 0200 mwenda isatu ikumenemu kienda na mukaga 0200 mwenda isatu ikumi nemu mwendi isatu ikumi nemu akienda na mukaga Bright Suits mu rubuga rwambara no barukusangibwa endi nambe ya kabiri kandi ninyena ngikuhereza hano Bright Suits usobole kuba no bahikira nyenjakara ekirokino 0 msanju mukaga msanju 200 mukaga isatu mwenda Bright Suits bari mu rubuga henyini akandi bekwate
umukoro gwa gusobora kwa gwembaganiza twina ba budget boutique mbawjeka umucara na no mwishiki nabashangwa aharuguto orwa nabarweta ruhari mbaguta yabari mashangwa ari Mbaguta street ahakizivesi barukweta GBK ninga GBK house aho opposite na Central Market police Central police ya Central Market kandi nabajweka buri mwici na buri mukazi cyone cyo kwanonda kujwara aho kubanoza hona kandi aha beje yitwe tushemerire bwene Teresa muyabona buno je kwano batunga obase kutunge cyo rukwenda na niwo wa wholesale no tunga umugisho wo kubasa kwihe bintu ebyo hihi kandi okagenda ni ukashobora ahandi no tumushanje no tibiri ashatu nemwe anani ishatu ashatu nibiri niyo sumu yabo twina ba day to day supermarket bari omukijungu branch yo mukijungu wabo ryari gutorwa Masaka Kampala no kikamera haje pomotera hanyumaho amukono gwawe gwa buryo then ozaho aho misho kace hariho roundabout yo mukijungu no haba day to day supermarket bari bari tumo cyona kiryo mwasente ziringanira wagura mu gwinjira no mbahango mbabitwara babita aho kuba no byenda mwen transport nebero twagaruka na 2026 Citizens Manifesto henshonga twajonzire zimwe ibyamagara amashomero ebyo bwegese na charite ya leta bikwatena n'ibyamateka kandi yajyangu nambwe n'abaragariceyo bakwata hanshonge kwatena n'enjugano na no kweyanjira mwanjira bice babandi mure ko bazaranywa baronge mirundi ebiri mukataho nyamwiza rero handi hace mukataho ciza rero mchiza kwe hurungura muto myaka 10 ngo mukazi bamubinga ngo yayangana rero tuzokwe twandagarana tabasekenda handi rero aho kwata habura tutaniko kushubura bitakushubura mbwene abaragarike eco naco umbya amateka tyo mucishokemo bayito mbana ngo tugambira ki mu bana bawe no mu mujo inaboje bashatu noti wenda noti inamwenda the girl child is suffering or in the name of getting married then amaherwizo bamubinga azokwafa kubi kandi mu mutasi abandi abakazi mugaruka muzara abandi abana kasta wangaruka munge mariki abojo now I have feeling 0200 Konga muhara wanje kunkuba kwataraho nza kumpuritsereza mwenyine kumuyamazo kwezi kujuga abandi basigaza bashaka 0200 mwenda not ina mwenda enabegera screen yawe sobora kubano tugambira iwe nkaiwe citizen rundi mu ikazo yangereye Uganda umwebembezo w'icyanga cyawo kichweka cyawo aha ndengo zone akwata manifesto eyo semirire kwa nakoraonia hello twakwakira hello yo workwenda kutayo hello sebo murirenta program stebuka turireje sebo cendeza ha volume ya TV seti turuzaneje nitangwa akazinga cyaka cegegwa sebo Utete na watkora ngute china champara. Mbara chaka. Kare mwana program. Kare abakazinga baturamuchize. That is Chaka South. Wow. Deputy Attorney General Kafuzi. Ensonge gihuru ikina abantu kazinga cyabaita. Konkor gutorwa rugamba no rwa government ningano rwa kanso. Cyana cyemwe mukivumbure. Yeah. Rero bimbuga anyway nabwe still nabebembeza ubona abarazo mu kanso ni you think about that Hello Sebo Hello twakwakira sebo orirota Nireje nyaburirota darte Nireje cheija tugambire turebe ubwo woha nantwire yo muhire yo mutakozireke Ati Uko batakozire Indashitana haga yabo kuba baze kubasa ki ece cyo kwenda ngo bakore hati akore nkite cyware cy'enjugano enjugano yo mwene ine kubaho konka nomanya bintu ndakwebera umuntu yiza yayeranga ukamanya umushiki wawe iyaza icyo nicyo kikuru munonga dene by'enjugano byiza mwanyuma I get it so wala kugira ngo njugano cyereza myaka yego manyisa ngo abishike bazaga ko mukabastama
nije bayinje takuru turye tubyame okay kandi umwana yakuzura ndisho no kumukira I get you right so bueno ino kushaba mu Afrika muri jaba yanzara waba manya dene byenjuga no kija wanyu kwenyine oyire hecho chasi zabo wanyu niki wanji oyire hecho echasi zabo wanyu ekimukwenda barazo mu parliament babakorre niki chasi zabo witu bazeba byama bagujegera cyamawe okay so hati icyo twanenze nango ngeze abariko kumanuriza kwapira gukora umwire bo bururu bamwe tukora mucekara kubo bururu kufitani kana bushikaba bona kuja gukora ikintu cyakengwa bona yarfi yego ngo witu mitomo ko za vinda za mpara mburire ibina byo kutse nakunye nyine so bakahinda nabone bega cyo mburire bari cyo kuzo bakabujegera hamwe bakija gushaba bururu kandi bigira byatwirse exactly so ni byo nasaganya izigoro bataro bare mitomare bari mnongo wa mitoma watshoborera ubusaso buryo wanyu umwana tugambira ubusaso bwo yegwire niwe tera hasumni yemwe noti bir noti ya noti bir noti mwenda noti inamwenda manifesto yawe neha ukabero ndakurura cyabarazi bakakora hello twakwakira asibota turireje amazina nayi waterra na manifesto yawe negamba ki ninongisha niwe nani mbaramusyaho era nyerera thank you very much mukama gutera umugisha abwenda musyo zawe turiyo tureba turiyo tureba yukabe nonda kurura ki ibyo abantu bine kwamba kokora abakarura kutyonsa kutera iwa manifesto yawe handikire hoti twendeki hello neyinda ego mukuru cyarite narakiye sebo twakwakira mwebare program akashishaka webare kubora ho butosha ngo numbers change the details of the rwaro mu ndumamo twakwata kare bueno byo kora byo ni bingi Konfentungu keje tarmu muntu na yetekija tekwija ngwebeyo Nkabe ni teka bona bebembe hati ba focusinga akwegesha abantu buntu humanity abo kuba ebintu bingi byona bibireho nangwa birebe ko konfa buntu bwibure bwacendera bona kandi nyegesa yabanche so sensitization programs ziba zegendeze mu mwonga bafutura abantu babeje so kukoresha ubuntu no gukorera entunguka bene bitwakwentongera kusubira reka hano webisya amakorero mu kugetaga yego omnyanya kandi twetaga amatendekero agahiguru atugatunga mu twine y'umuvaste nemwe kubazine branches ubundi konka twine y'umuvaste ku rwego government yego kandi ushanga nabyo byange binge byakungira amashomera ngo nabwo mugatambara mpora bonye ningera ngo infrastructure yonereho ebunduzwe tutonde amakorero ubundi kurugire bitwa dukora mu myanya kito tunga moto y'abahingi b'ibitoke yes namwe twatunga kikorero ry'ibitoke ntija kuba twakitera buzima so mbeno barangiza a new innovations kandi bagaruke baranze no kwegesa abantu banyabantu batera umuntu entungu kaneja kuba negendo nisho we bari mnonga nimwe echeres chentunguka omuri rubare tungamo ubuntu busemere babu twegese bo babwini kanjenjini gore baryaho ni ntato no guturuka muzabateze bakaruru ngo bayituyiwo mu kisanje kwereke imyaka 5 umukurasi wawo kamurole mirundinga anze yachirogo hallo muramuka turireje nyabo nakwakira nagamu hana Brenda na Serafim dawe yego Brenda
muramugunsa abakiriya bakire zino tuze mu makagare bakabamagara kandi bakabashyira wanji hakiri umukazi wawe ushabi no kuzeba akazi akabanje ntawulidde webale mnonga Brenda yabaza kugira ngo ndiyashonga z'abantu urabona cyangwa mbakunyima karuro bahurire hati abatezi bona batera bona nka 10 ino hogo Brenda we gatumye actually no wakashatu karoti je Melinda kirereze muri remsa turira kurunji ubu kato Brighton kashan kuno yari tinda Kampala yes so ekina ngenda mfite yanjye yimine ubanga nyine ndugashema ndiba ubunche urukuturwa ubunche urukuturwa timanye cyarbireho yego amagire n'imyaka urukutu batera korasi warra mu Rwanda nduri bindi kuronda abantu bakora cyaragarwa yego buzuma urukuturwa batire korasi andi batine shonga na bende zipini yabaresebo ari nabyan kato Brighton kashan kuno yari tinda Kampala yabare kato Brighton watwara jogambe byo wanyishema rwashema nurumanye cyetegereze cyane urulinko rwakejojo kinjojo kegegwa mu bende biti ai kinekere hali byafayo biti wabanoza yabwe ntino hamanya munonga ugu munyamakuru are katugende neco nabaja hoyima masindi anazira mwo kwemereza umutima nakuterera mani no mugenda hombora edatika zatwogaho kandi nukwe abantu babasa kutensa batyo ati nyine kingo basa kongera ku edatika zankwata twaza kumura twakire bisinsino mukama ryo muhwezi witu nitubendeze kusibaje ka twakire bisinsino watarga